Jikalah jadi poi kadare, poi lah kadare di hari sonjo, kami lebatanyo kerang sungai lanse, apogo ado yang sedang jomblo. Ado kak? Ah? Ado? Ya, satu lagu berlalu bersama Yose dan Melna Ameng di kesempatan malam hari ini. Baik, untuk tembang berikutnya silakan bersama Tri Kwek Kwek ya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada tenda PB Salon ya, beralamat di Kampung Baru Sentajo. Mana PB ya? Nggak balik kak? Ya, terima kasih banyak buat PB Salon. Undangan kami malam hari ini, sekali lagi ucapan terima kasih banyak ya. Selamat malam buat abang-abang kami, adik-adik kami, emak-emak kami, baranda ya. Apa lo gua? Lomak de awak K7 de orang ya. Silakan emak-emak kami barandai goyang basamo ya. Jikalah jadi kakoto tuo di hari potang, ke bapak Imas kami batanyo, laikan omo ke tukang dendang. Ya silakan satu lagu ya. Kalau ingin nonton YouTube silakan klik Eri Patopang ya, kalau di YouTube ya. Silakan di subscribe dan di like ya. Ya silakan satu lagu Lomak di awak K7 di orang. Kau masuk YouTube mah. Siapa nama orang Kampung Baru kan? Kakak siapa? Kak Tati. Kau masuk YouTube mah. Mang Liliang mah? Ya. Mang Liliang ko. Tuh. Masuk ke YouTube. Ya, digoyang ya. Ya, silakan satu lagu. Hei, Hei, ha. Dua. Asik. Goyang Kak Tati ya. Baby Salon. Kubalo awa, urang kubalo di kota tua, badunya urang dede badunya awa, urang badunya dia dengan kayonyo. Lomak de awa, de urang, lomak de urang, K70 de awa. Janda biar janda, yang penting berhati mulia. Si gadis yang cantik, belum tentu titik-titik. Goyang Baby Salon. Ari Tanjung. Anak ayam ciak mancia, mancia di rumpun lado. Anak dan urang dia jangan dibawa. Yo. Jika dibawa sayang beri balanjo. Lomak de awak K70 de urang, lomak de orang, K70 de awak. nampak ada orang, Takon nang ke anak awak, nampak jado orang. takon nang bini awak. Oke, Lomak Jaya. Dodi Barton. Di mana Lomak rasanya duduk, minum le kopi agak sagole. Walau basilang dia kori di kudua, sayang ke adia tindakan lope. Lomak de awak K70 de urang, lomak de orang. nak dua de awak. Janda biar janda, Yang penting berhati mulia, si gadis yang cantik. belum tentu titik-titik. Ya. Bersama Baby Salon. Yeah.
kabasora awa pergi di hari sonjo batanyo kami mak ke baju merah apa ko adia idui barando Lemak de awak agak tujuh lah de orang lemak de orang agak tujuh lah de awak nampak anak orang ata konang ada awak nampak anak gadi orang Allah lupa ke bini awak baby salon iya Nana badendang mari badendang mari badendang Nana badendang sama lama kini ya hilang karena rusuh lemak di dalam badan sama lama kini lagi to mari mana lemak de awak kan 70 lah de orang orang lemak de orang kan 70 de awak nampak kobok godang kata konang ke bini awak nampak kobok godang lupa ke bini awak lagu berikutnya iya sayang dendu iya kita kasih digoyang Oke, masih berlanjut bersama dengan Dendang Kemari jadinya sayang dendu. Pone Pone copek pone lala manular nak copek soal. Marilah kita sama menari awak menari tuo juga di matanya kami ke abang Eri laikan tolong manam buah bini sayang dendu rindu dendu adik tak bayang juang sayang dendu rindu dendu adik tak konang juang iya terima kasih buat Big Boss Baby Salon ya Biar dia di gunung balai balai manggung gong bilang iya Sio dia menang gong sansai tatang gong badan dan surang sayang dendu rindu dendu adik tak konang jual sayang dendu rindu dendu adik tak bayang jual iya Agian Anton Sumangko Agia juga bersama Yogi Lagos. Asik. Bule si buah rimba tidak sabule palo adia jika disobui sayang abang indahlah omwa rasanya bali sayang dendu rindu dendu adik tak bayang juang sayang dendu rindu adik tak buang juang silasi di padang bulai abang lah minta nan dirampaikan abang kasih jolong mulai abang lah minta nan disampaikan sayang